Kata tu salawat na pakai guru tu maka kami salawat pak buka. Sangin salawat pak buka kong kain den rule wajah masih salah dan ita seding atau ke masalah tadi na melo den rule jalan keluarnya ada itu, tapi salawat memo pada salawat Jibril tapi na palan suluki na bitta. Maka dari penjelasan atau pandrita yorowon rimalai ia koi baca kasiratu ye lay bukarang ia tu tepat disengang dari segala macam ilmu. Jadi angka pak disengang ya lengi dia naruntuk itawe betongan najarat teruntuk. Jadi ia narotala sikiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu kembali di dalam channel Lahaji Bugis, channel yang insya Allah akan selalu menampilkan ceramah-ceramah agama yang semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita curahkan atas junjungan baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang insya Allah mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Dimanapun kita berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan apapun yang kita lakukan hari ini, semoga kita masih sempat meluangkan waktu sejenak untuk menyaksikan satu koleksi video ceramah dari Guru Ustaz Muhammad Yusuf, SOS IMA. Seperti biasa, sebelum kita menyaksikan satu koleksi video ceramah dari Guru Ustaz Muhammad Yusuf, marilah kita bersama-sama mengirimkan pahala suratul Fatihah kita kepada beliau Guru Ustaz Muhammad Yusuf agar semoga beliau selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang lapang, dan umur yang panjang, dan semoga kita yang menyaksikan video dari Guru Ustaz Muhammad Yusuf bisa mendapatkan keberkahan dari apa yang kita amalkan. Fi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Saya harap teman-teman semua menyaksikan video ini sampai akhir agar tidak ada kesalahpahaman di dalam menimba ilmu. Dan sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Langsung saja kita saksikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihimin huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwalil muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin syaikhulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man khadara fi majlisina hadza bi nuril ma'rifah wa ilmil mukasyafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat ikhwan fillah, sidang jamaah salat maghrib
yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Alhamdulillah, syukur ki maraja loripong Allah Subhanahu wa taala. Nasaba pamase nania kamasisi matana. Kita pada malam hari ini adalah malam terakhir di bulan Syafar. Karena insya Allah besok masuk 1 Rabiul Awal. Jadi tamani ulam maulid. Jadi 1 Rabiul Awal itu pada hari Senin besok insya Allah. Narima kona naro wajak ki di sini na jamaah masyarakat sila selaku makada perbanyak sholawat ke Rasulullah. Jadi tapi gaiwi masalawat lori nabi tak di bulan kelahiran Rasulullah. Salawat kami suku yang itu sholawat Ibrahimiyah. Ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Jadi usaha kami ia ronasan nabita salawat paling suku nasaba maciui yilau dongang alena pengulutan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sebab itu Nabi Ibrahim sitonganna neneta nyata apo nak itu Nabi Ibrahim. Jadi tausaha kami di bulan Rabiul Awal maka kami di ulam maulud usahakan banyak PKIW masalawat lori Nabi Muhammad SAW. Ia ko tangga imah kada malampe ya Rasulullah termasuk nak salawat yang kita baca ya rona baca salawat bil kulub sitonganna salawat Pak Burah. Ia ko malah saki atau engkau penyakit engkalasa mak dibola riwatak kale beta baca kasiratu sieso ya ko pura nita baca tilawi barakakna ya Rasulullah namancaji Pak Burah loridi. Iya. Jadi lawi barakakna aja nilau apalana. Apa itu apalan salawat ko tu surimon rina pelolongang ko pilala ko buruk. Tapi ya rokolino barakakna salawat tak meloi dapatkan. Itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Iya. Jadi salawat bil kulub ya kong katau nampi ampi lasa. Sitongan na namoje aja tak kada tau matoa. Saya itu kalau ko takut masalah-salah penat dingin waga malah salah sesat di tidak fit saya pakai itu. Ku pakai itu salawat bil kulub Jadi baca akasiratumo. Mamada ini ku baca kasiratu sesoh. Jadi moro ta baca. Tapi makorona makada makanja matotu ko to tudak bacai to malau wai rinung to pura nama sampajang nang kamu wai ipadepe ya rowai ko kacai atau kon rawai tani palinna ukiolota napai baca ro salawat kasiratu ni napai to milau dong kemudian kita minum apa aja tu ko to pura masalawat makanja ko to minum ia miko pura ki masikiri makanja aja na to minum paja pi mampalla wa takkalewe napa ki minum ya opo ko pura ki masalawat makanya ko langsung minum makanya tu ko mahalul qiyamite biasa malaki wa ni akatani bukai pas sampona panurut sebagian ulama itu berkahnya itu luar biasa sebab kenro-kenro itu masalawat termasuk malaikat itu mendoakan itu barakah salawat apa duan rupa tu penjelasan atau pandrita Pak Bu angka makada ia koto masikiri masempajang mengaji angka malaikat aku tuno sapaka mana tu pandrita
dalam majelis ilmu mapengajiangi makoe angka malaikat no yaitu nasa nabi ta mengatupkan sayap. Jadi pasti sumpu-sumpu panine tu malaikat berkeliling. Angka tahu pandrita maka da ya ko paja ni ro pangajiange, paja ni mangaji, paja ni masikiri, rewa ni ro pema malaikat lo kolangi angka tahu pandrita maka da na rewa tulimon rok tu salamanya letu ka malino. Jadi angka maka da jadi na tu nakada ya ko angka onroi masalawa ya ko angka onroi masikiri nonori malaikat insyaallah tolimanya mapapinat dinge monroko tu. Ayan tu ampai bolata tonroi masikiri tapasumui sak data. Pasumui sak data. Si salah tu masigi madari yonroi masikiri yonroi mangaji yonroi mak baca yasin si bawa masigi de nangkan yonroi mak baca yasin ko di tahu terasakan. Kalau ahli zikir itu pasti tahu. Jadi napa kita matuku masigi memang ni papinat dingin maka doe manyama sedih macekek padahal bukan AC tania. Jadi ko tuli tonroi mu masih kiri ki mak baca yasin ko ni jumagi atau kapan pun tonroi masih kiri mak pengajian insyaallah. Jadi itu masigi itu sejuk. Barakatnya itu nasabak malaikat itu begitu hawa malaikat. Maka itu pandita itu ko hawana malaikat tolimanya mo papinat dingin. Yan ang kabole yonroy namanya mo papinat dingin sading hawa-hawa malaikat ya tu. Marepa yonroy tu mengaji-ngaji, marepa yonroy masikiri-sikiri. Makanya kok kibolata masikiri tapasu isa data. Aja mo tapake mi. Tapasu isa data o koki kamarai pasu isa da supaya malaikat monroiwi namasu ya rojinge. Pak ayatu alena panguluta Khalifah Umar itu alasan nalada isadana komilodongi. Maka raja sadana mage supaya rosetange mangkalingengi madai. Itu. Jadi itu kuncinya. Jadi kita usahakan ya roko masikiri ki aja nalalangati. Ipalapalang. Namun itu ko sampajange angkat ya rukun kauli. Ya sange rokong waji ya kauli anu nalapaka lillah. Jadi kapak de nanapaka ngilila ya ro masuk rukun kauli dena sesampajang itu kegane utama rukun kauli nomor sidi takbiratul ihram. Jadi dena wadingnya tu makadawami dena sa jadi dia yang kakama tahu masampajang ro ilalang lalangatin na miro na pake tuangan na dena na pala-palangi makadawami. Jadi dena satu nah sebab mesti makadaki Allahu Akbar. Jadi dek na masalah ya tu ko kata berek kita pi iya ko makmungi tatai namo makmungi cuma aja minilah ada senak ko to makmung. Si gora-gora si matu Allahu Akbar itu. Jadi cukup Allahu Akbar. Makanya ya sang rukun kauli waji palang ya nomor sidi. Nomor 2 Fatihah. Tami itu rukun kauli Fatihah. Suratul Fatihah. Jadi doa iftitah tu dena tama rukun kauli. Jadi namode ni pala-palangnya tu doa iftitah jadi mato. Itu iya ni ko Fatihah dena lapalang dena sah. Makanya tu ampai iya na tu idi na tu imange mancaji tak gatungi masalah na sama iya ko to pura na makala wala dolin iya ko mashab na Imam Syafi'i tatai na suro ki mulangi pema Fatihah di makmunge jadi iya nanti di imange betuangan na ya yala ni rolen ni kesempatan makmunge mak baca Fatihah aja na to langsung mak baca surah to lepak jolo cinampa lepangi ya lengi kesempatan makmunge baca Fatihah untuk alena itu nah sebab makale la salata liman la yaqra bi Fatihatil kitab degaga sempajan na punai tau de na baca suratul Fatihah. Iya ko na baca imange tanya apa idi itu. Jadi baca tu memang. Iya na tu mapura ni makana walak bolin amin. Lepan ni cinampa idi imange. Taleni kesempatan makmunge mak baca Fatihah. Iya, taleni kesempatan alengi hakna. Iya. Ko Imam Syafi'i itu jadi makiro maka dapat ko di ko materu imangnya na baca materu belena wala doli ngami langsung nagan rusu maka de manta sapi pesan ni tetap mati ko baca Fatihahmu
apa sunnah maniero na baca imange wajib mopi ati ko mo baca. Jadi ati ko wajib pataru ni. Kete. Ia to na tu ampai pa ia kode na kunnu tawe tahu magala kun dia istilahnya dia kata magala tahu nangga sunnah kunut subuh pendapat ni manta Syafi iaitu ampai imange ko sujud ni letu ni awah napa ni ngera maka de na kunnu na melo makat de de na wading kecuali napai makwai napai makalutu cek de ngera kada de pada kunnu taparewa pe makunnu de na marigaga ya mi kononi awa na melo rewa pe makunnu de na cocok na sabab magai iya ro suju wajib iya ro kunnu sunnah jadi de na wading salai wajib untuk mali ya sunnah we maki tu hukumna iya ampai de na rewa tu te ko maliwan ni mangel yawa pataru ni aja na makana de mo kunnu tu ada ataru no matu pinapaki sujud sahwi ko Imam Syafi'i sujud sahwi ki ko de to kunnu ko ya lupai wi yan namo ko ya tungkai de to kunnu de to sujud sahwi iya mito sujud sahwi ko ya lupai wi apa makadele na panglute manta Syafi sunnai hukumna kunnu ko subui jadi ko de ta kunnu ta lupai wi sujud sahwi ki tapi ko ya tungkai de to kunnu de to sujud sahwi apa ya tungkai meninggalkan yang sunnahnya pada itu kok matahya pamulangi biasa tungkai mama lupai matahya pamulangi salah saidun raka matarui makan de aja letakkan subhanallah dia na cocok rewa itu apa wajib ni itu tatongnya dia na di rewa mali sunnah memang jadi pataru ni pura pimatu ma kesana capat na pamatu napa ma sujud sahwi na sabak sunnah mani na lupa sidi jadi situngan lagi dia sujud sahwi pak salai baca na jarang ngimangi ya sujud sahwi ko salai baca na jarang suko mak baca na desa karakin ricapak na kuliah jual kafir na baca tu lima kalu-kalu si sakarakin melo latu na tolai sisang ni baca surah lenga atau langsung ngerokok mestinya itu sujud sahwi karena sunnahnya tidak sempurna sujud sahwi ki aja tak kena di mamung aja ne di to sujud sahwi na sama de to salah imange misala de acuki dia wading eta kira kita pahami itu kaidahnya jadi tingerangnya takbiratul ihram eta ka takbir ihram itu ieu tu mesti ipala-palangi mesti makadaki Allahu akbar aja mu taladai makunrai makoto angka sak da cek dek masuk Allahu akbar masau aja tak angkat tu tahu de gaga ke dona timuna lah batana balala angkat tu tahu maka pajaje nah semuanya mah bisa di namanya mana nasi jemu bawa milal dega baca jadi iro penting Fatihah baca jadi namoje tu aja tak kada raka pamulange raka madue telu si bawa apa malah mana tu Fatihah angka mi malak dak masu sade angka tu masau-sau iya na tunis sangi sahabat maka do de gaga surah na baca na bitta ko raka katelu ni si baka apa ko loroi iya mi ko raka pamulangi si baraka kedua nang ka surah apa nang kalinga na baca itu lesan nang kalinga komon rina na bitta masampajan nang kalinga na so dia na baca na bitta koloro ye ia na baca ko asara ia surah na baca ya ko masampajan isa ia madari na baca ko raka ko na baca maka manasa tapi loro si basara enggak makiro na isa tu maka iya surah madari na baca na bitta maka lawa gana wanisa na masusa dan na bitta demi na malada demi na gorangi papada te maka itu ko masampajan mangaribi ki maraja de nang kalinga tu kuy monrinna Ina tulis sang sama kada nabi ta ko masampajal loro ye asara ia miro dua rakan na tari pangupu ia roduan rakange ko tahia purani mataya pamulang de nga pangupuna Fatihah maniban na baca na perokok na sama nang kalinga ia na ridi tapaki mange o masampajangi ta usahakangi makanja ko nang kalinga to kumonrita ya tu Fatihah ta ko raka katalu ni ka apa kolore si basara
mangaribi makoto rakaat katalun na isay makoto rakaat katalu si baka panah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Cuma itu Fatihah ko patareka dena ruba itu. Iya ko magalampe na bismillah na iya to tunala ko Fatihah tu capana. Di Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi napakoto napapada mana ngiya tu lomon ri. Jadi dannya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ar-Rahmanir-Rahim. Napapada mana? Si dipakai dia tuh. Iya. Jadi itu kalau di tarekah. Jadi angka penjelasannya itu lama. Cuma saya ndak terlalu menjelaskan itu supaya cuma iya mi Roma gampat apa makna iya makna Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi pada mana nih ro ya ko malam pesir Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi napak itu jadi pada si dipakai dia tuh iya. Jadi kau mau baca Fatihah ki, itu makanya, kau penjelasannya para ulama-ulama tarekat itu. Jadi ternyata itu sada ya perlu makanya pak dia itu makanya mana sada na tahu Jadi aja tak ada standar na imangi harus makanya sada wah mawata tu maka tu raji sampai imangi kau makoi de tabaca sesuai kami nam makanya menurut persita. Ya naruh. Naisap ko nga Allah Ta'ala makana makomito iba tina tumambaca la cundeke aja na begala na cincolata makana imanu kaya de para sana na te makaja tanya aja de na ko tu apa ya kene sadda mi makakanja ka sadda mi te ko masampajangi de na dele ko Allah Ta'ala apa de na makanja mana salana tawe ika makiro makanya itu aqimis sholat li zikri. Kemudian ia kau perintah orang warattilil Qur'ana tartila. Tapakan jaki dibacana menurut persita. Maka iya kau makuani rosak dilagona makuani kau mampu aku pakuani roh. Aja na tamelo maka di na pada sadar na imangnya nu demeto na cocok ya mi komelo ita lomba musabaqah tilawatil Qur'an isapa mako rosak dana apa melo lombakan. Makiro ya komelo ipake masampajang ai de. Ina tu ampai na mo tu patilawai palagoy ko masampajang de nawan di nalagorang maka de iman tasyafi ya nangka ima baca na lebih tu bacana batali sampajanna ya jaja takada patilawa napa pagal sana palago napa le na mancajimang Allahu Akbar wai de de na cocok de salai. Jadi tetap kasih haknya bacaan. Iya. Jadi aja na tanu makanja pasadan na mga gade pakanja kibani sesuai persita. Ya ko masampajang yo ko boleh sampajat tahajud ki apa masuk tu sadai ko tu masampajat tahajud masuk. Dia itu nalalangati de aja ko Allahu Akbar. De tapasu isadat tak. Makanya tu ko kui Masjidil Haram ko masampajang penita we masuk tu masuk sadan. Itu napasuk. Nah sebab memang dia dikeluarkan suara itu. Jadi ko to masampajang pen pasuk. Iya miro ko sebansanya sampaja sunat duha mi tu masau-sau ni. Dia tu na susah dah. Masau-sau mi. Makadani ko hak desa pada ti mak jarak jo yang katiti ko mak jarak jo kayang kalinga. Yang kali ngato masau-sau ko iti majara jo mako tu napa mato tu hade sai maka dapat iti majara jo betul nganna angka sakda tapi dia nama lakda. Nah makanja kudu cilie memang kali ni. Ya na tu nak kada tau pandri teh berbisik-bisik dengan Allah si bici ki pong Allah Taala. Abu Bakar na pake ya ro nanya ro na pake namanya man nasa di makas welori pong. Pada ko tanga bani tu moto Bismillahirrahmanirrahim. Alina si bicara si Bapa Allah Taala. Kang nasaba asang nama Bapa Allah Taala yang maraja pakamasin dan yang maraja pacarin. Sinin na papuji ang kamanang ipangulo ko po mapun nang sinin na alang. Iya. Jadi ro ko betul kan adik tu ni betul ni tapi
angka ko ati ropahangi makada makui maknana. I makanja metitu sampajangi ku risangi ribaca risangi betungi tak cede tak gurumi tak cede aja mau namelo cicangi. Itu ro sure kota baca kada aga jero betungan na kulu Allahu taidani makui maknana. Ya naro tabaca namo tu kulu Allahu mi pakulik-kulik. Iya. Kulu Allah kupura ki masam pajat tahajud don rakang patan rakang ku tulle ruarakan nah ya ko de tulle apa nah ya ko de tulle apa na mo dua mi apa minimal 2 maksimal 8 pada mi duha itu minimal 2 angka makada maksimal 10 2 angka to makada maksimal 8 iya. Jadi dek tu nanu pak makada arwah parakan na de yang pai kalau ki masigi ko subuh na dek tu pana batawe napai mangaji atahajuki makada na 10 pi menit ustaz na makai ka betul itu 10 menit na 2 menit tak don rakan ala ni ko tu ina atai na mugan rusu ina masampajang mata jawat tu dia na marigaga na sabak waktu tahajud itu ya tu waktu na sampajam panye sitongan nama pamulai tete serali wat dini jama cuma kami nama kanja itu seperti ke malam nareko tate si dini liwa iya kode tu le moto koro tate talupi apalagi subuh makoko ka tate apa liwa melo tate 5 ya melo tate 5 ko tate setengah na 5 toto at tahajud ni tala ni 2 rakang ko tunapa ki mawitri talun rakang dina mereka iya. Jadi demi na cocok maka dayalay 2 rakan apa to mawit tidak kada wadik mo pay tambay kapat din na cocok imon rin tataro witri ya ko sirakam man inadapi sirakato na usahakan kita sampai tahajud ko engkau tadapi moy ko tadapi namoci di misampajang ijaman ni pak ganda 2 niat na ini akatima tahajud ni na kato sampai sunat taubat dia mereka akarabani wakatay masampai sunat tahajud 2 rakaat siba sampai sunat toba karena po Allah taala magampang tajaman ci di mani jaman na 2 lologang itu ko witri matu si di mani magampang pak iya tama ki masigi etite maka deto panabat tawe sampai tahajud ni tanya kato ni sampai sunat tul masjid di na marigaga wadi iya ko deto panabat tawe iya ni ko masalawa ni te na de patawitri witri bani nasabak makin nabita aja lalo na de na witri na mo manisi rakang unrola da na patu-patukan nabita pentingnya itu witri pak makin nabita ya mo witri mo tatak ko na poji po ng Allah taala tama ko kilala garisi tau ipoji ya ko makalay kakasi makalay wali Allah ya sange wali tau no poryo po ng Allah taala jadi to tu pak bu nak kalay tu wali makada tau pandai tamakade namo tau biasa yang penting na amal kang itu na sorongin nabi insyaallah. Iya. Apalagi ini bulan Maulid ini besok mulai masuk ya narona makadaka tapi guys salawat. Iya. Minimal si sebuh. Iya. Ya tu ko ya metu baca sallallahu ala Muhammad na 10 metu si di menit na si sebuh Pak. 10 si di menit. Baca sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Pak angkat tu salawat na paki guru maka kami salawat pak buka sangin salawat pak buka kong kain den rule wajah masih salah dan ita seding atau ke masalah tadi na melo den rule jalan keluarnya ada itu tapi salawat memo pada salawat Jibril tapi na palan suluki nabi ta sallallahu alaika ya Rasulullah iya den kada sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah. Yang baru bergabung di channel Haji Bugis, kami mengucapkan selamat bergabung dan selamat menyaksikan. Dan yang sudah dari tadi menyaksikan video dari Guru Ustaz Muhammad Yusuf, kami ucapkan selamat menyaksikan. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan aktifkan tombol lonceng yang ada di bawah, agar teman-teman semua bisa mendapatkan notifikasi bila ada video terbaru dari channel Haji Bugis. Dan yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membalas kebaikan teman-teman semua dengan rezeki dan pahala yang melimpah. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Bila video ini serasa bermanfaat untuk kita semua, silahkan bagikan kepada orang-orang di sekitar kita ataupun di media sosial kita semua agar kebaikan-kebaikan yang ada di dalam video ini insya Allah diketahui oleh orang banyak dan semoga kita bisa mendapatkan percikan amal jariah karena telah membagikan kebaikan-kebaikan
berupa ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi siapapun yang menyaksikannya. Kita lanjut. Maka dia sallallahu alaika ya Rasulullah. Iya. Mapunjuk miaro, tapalamu kapan? Iya. Sallallahu alaika ya Rasulullah. Iya. Jadi langsung lokui Nabi tak. Makanya tu besok salami assalamu alaika ya Rasulullah. Yana riyasa salawat mapahadir ya ko makadami sallallahu ala Muhammad itu salawat nur na Nabi tak salawaki. Ibu ko makadami sallallahu alaika ya Rasulullah itu langsung. Iya. Ini manikah kami tak pakai. Tapi ko salawat Jibril yan tu nak sallallahu ala Muhammad. Iya. Iya kode na iya rota pakai. Engkau runtu oko kita ero sangat diweni baca-baca ka oh iya na biasa nasa guru ta maka data sabbe na malaikat kang katu sikiri na malaikat subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullahal azim yana riasa sikiri na malaikat tapi angka yasa tasbihnya malaikat maka dai oko hadisa ero ulolongangnya maka nanigi tau bacai satu kali satu hari atau 30 kali untuk satu bulan atau 360 hari 360 kali untuk satu tahun ya dampengi dosana walaupun sebesar bui di lautan yang kata sabdena makadai subhanazil mulki wal malakut subhanazil izzati wal jabarut subhanal hayyil ladzi la yamut subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh ya roh ya pelakmu kapan nak lepa iya subhanazil mulki wal malakut ya subhanazil izzati wal jabarut subhanal hayyil ladzi la yamut subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh iya makadai nabitta ia kona baca ummakku cicang ia tasabdena malaikat namo pada ganna busanna busawai ko tasi dosana purana dampengi pong Allah Taala. Iya. Patalapah. Iya. Makanya disebut tasbihnya malaikat. Pak Bahar pamatu mau ki inaki buarangi nalolongat toh. Iya insyaallah. Jadi nanti saya kirimkan itu. Iya. Jadi usahakan kalau namo cicami Pak baca. Makan jalan dak ya wita ko penjelasan tau pandrita malalenge tau pandrita patareka makan jalan dak ibaca di waktu-waktu turunnya malaikat. Kaya ya waktu turunnya malaikat ya ko jumai kan ja ibaca. Ko sementara ko ni masigi itu datu baca ya. Ko subuh kan ja tu ibaca. Si bawa ko asarai yang kata topan rita maka setiap selesai sholat fardu baca namo cicami ya naruh jadi dek tu nano babu insyaallah koi pakoli ngi bangsa dongas talungas so saya dapat itu di kitab mak baca ka urunti kada oh ya nabi biasa nasa guru tetap bena mereka iya jadi penting itu. Sebenarnya ini jadwalkan milau tulung ni pesorok sebab saya 3 hari itu tidak enak badan. Alhamdulillah ya mau syukuru ke makada nalama dioloi. Makada biasana ko makiro biasa ka malasalasana beberapa bulan itu tidak. Ini nalama dioloi kalau ya. Mudah-mudahan tidak karena sebab imun rina ya jadwal maulid ku mapamulai bajar dia naga istirahat lah tula 10 sidih. Jadi tapi insyaallah mudah-mudahan taruh saparang apa angkamu istilahnya biasa ku penerbangan pesawat itu bisa maju ya ekorawat dingin apa tapi ku jadwal Pak Bu di sekada aga na minggu orang ina saba iya kene tawe mo milawi betul na idi mo jadul manyamo iya menurut makna tasa parabana kin rikosong yana rupa dodongi iya jadi milau tulun na untuk ulap piamang nasaba mamaudu ki na ulap piamat tu iya bulan 9
Jadi taruh nak jolo milo permisi itu untuk 1 bulan amaulu toni insyaallah kopi ulas 10 matu insyaallah mudah-mudahan kita bisa pengajian kembali. Jadi itu 5 komen mamoro tahu-tahu maka dia ko waktu merajai milo permisi kak ya ko waktu mauli milo permisi kak iya. Jadi ya ruya ma jadwal makoko apa bu dia pada biasa maka ada malolisu ya makoko ade tatalungas somisi di kabupaten atau 1 provinsi. Jadi dia na walolisu bone talungas somi walengi wajo talungas somi. Jadi dia na walolisu. Jadi talungas sokoro-koro acara pokoknya siagi-siagi jadwal ule malagang katalungas so apa kalete tapi dia na tu rewa. Pokoknya memang ni ya kumuli ka rewa tau pia mapi makiro. Sebab biasa ko ka bone macara loro ko ka Kalimantan macara wani. Sana bajana tangaso ko sika pema bone macara maka Pak bunuh tahu na lala menionrong jadi ternyata itu untuk memudahkan pako meniro jadi mudah-mudahan mudah-mudahan dising mohon doanya Bapak Ibu sekalian. Kemudian ya pengajian ajak tapak pisawi tapak terui ya kotako saya berhalangan atau mempuncuk sungai maga tetap lanjutkan maka muti ga guru tak wading kita undang untuk melanjutkan sebab ya tu Pak disengenge Pak Bu pentilada Pak itu Pak disengenge dena pada ibadah baca Quran dena pada sikiri yaitu sikiri untuk idimi yaitu Pak disengenge ya pamanarang iya. Jadi itu Pak disengenge ya pamanarang nya tu guru tak kali siden ring almarhum biasa ka na cerita jamaah ka jamaah podanga maka dah pura guru tak mak baca kita yuk ko Makkah menrei haji nak baca kita guru tak aku tendai na pura ni batawe na de pananin de panapalat de panalatu ya ro bacana na gangkuleng guru ta na palatu de na salaya ro kita na ro na baca angka jamaah mamparang kada na podai kada Pak Kiai tangkalinga mo pura di batawe guru ta maka de wangkalinga sa maka pape ton romo pemabaca nah saya tu sampajang untuk alemu mia lo baca untuk umat la yolo doh jadi onro pentinna ya sange Pak disengang makanya tu guru tak de nang kana sarap polopeng isi bakar tasai Pak de paga HP wetir ayo pi di ustaz monre makoko HP mani ko mabaca kanang kau runtuk kada lau foto yo ko kita kada lau woki iya, mako meniro, kopi tu matu lalang yang apa ulang-ulang baca maga sampai dihafal. Iya. Jadi engkau tahu tu sikiri Pak Bu makanja supaya makanja-kanja matikang agak sana. Makanja-kanja ikong kagaga yang kalinya masih je ingerang. Tapi tak baca kasiratu ko ni mau komoto ki masam pajatah haju tak baca ro. Kasiratu mu baca makanya kode tu le baca kode tu tok masam pajatah haji aku pure masam pajangi saya yang penting wani baca iya jadi dibaca itu ya mubadiu ya khaliq iya ya mubadiu ya khaliq dibaca kasiratu maka dari penjelasan atau pandrita yorowon malai ya koi baca kasiratu ye lai bukarang ya tu tepat disengeng dari segala macam ilmu. Jadi angka Pak disengeng ya lengi dia na runtuk itawe betongan najarat ta runtuk. Jadi ya narotala sikir ya mubadiu ya khaliq. Ya mubadiu ya khaliq. Ir baca kesiratu. Dua lappa moto ya mubadiu ya khaliq. Iya. Ko ganna ni siratu papisau ni siratumu baca iya jadi pada itu si taru-taru ko tomatoan aja itu na tomaguru apa si taru-taru mani tabe do cili atau bataru lo kiri tapi manumo tu Pak ko mataru moi ya na tamamo ko do cili na taru lo ko siwali to sukurumo ya me atu bahaya ko lantangi tamay kiri rewa ipemang ay atu watang iya ko rela mo yang kamu atu ay ko takolo yano ni matu itu ya mubadiu ya khaliq ya mubadiu ya khaliq itu yang dibaca insyaallah wamalkan ya itu Pak Bu asba iya ko bodo ya nule makko mani
Terus terapa bu, ya ko bodoh ang menule makku mani apa ya masih kola. Namo wa duha akka dua tua pangolongo ku guru tanapa wapala unro kunrum na tongang ya tu otakku maka pala melo ratonga mi mapasantren itu nasange guru taal jok kamu kona ya ko jok kamu ko te ko lari tawe pasama tera lari jok kamu ko monrina ke mana mo adi si mama namo kagade ya mana mo sileting mana nga masikole alhamdulillah jadi ya miro pasan na guru ta maka dade jok kamu ko ya ko jok kamu ko latu mo ko tu lagangkan lah ayi mana utang itu ira buka pesantren makbodang na naik kadade at tundru-tundrui apa iya na rasa kangi makada kene dewa gang kuliah ngame mangai mapalai purai de na wapalai tapi karena kepada kui pas saki maka pala ya iya alhamdulillah iya na rupura na guru taya pala iya na riya pala tu makoko ya menemuri pake jadi tu tambah-tambah mani jadi pe makada alhamdulillah syukuru itu ampe itu liwat pasangan ta pesantrennya nata ya ko lari tanya urusata yang penting pura ta surut tamu tuh pertama karena penting generasi sekarang penting sekali apalagi keadaannya Bapak Ibu sekalian ya itu boko tamawarita wijabijata itu salah itu kemudian penting itu sampai kanyon nak makadaka salawaro nah sebab memang ini adalah bulan Rabiul Awal iya tu oko agama ya Pak Bu kamana saja dua mi agaga isappa de gaga tu isappa lalanna tu tunggal dinota latu akhira dua mi tu bawang nomor si di pamase yang kedua syafaat ya mi tu bak dua isappa tu iya ko pahala mi melo ihitung de baja gana ya natanya pamase na pong Allah taala ya natuna kada guru ta kalisiden reng almarhum namo aja siratu jamu ko siratu muici di decemu selamat toko ega makiro iya jadi yang penting mega ide cemu yana tu ampai makada de agang kuliah ngamui de to tu niris sama kada kega nama sei pong Allah taala yana tu ampai imange komelo imas sampajang biasa na pangolo makmunna na baca tu ilahi anta maksudi waridaka anta matlubi idi mi po wakatai na pamaseta mi po malada harapkan na sabak kaya rote mas sampajangi mak dupa-dupang jejiri di imangi tapangolo ni makmut talolong aleta maka dai po ngia ang kaya tamu melo mangolo idi mi tunakatai po pamaseta mi po malada na harapkan apa ya natanya pamase Pak Bu dia tu salamat apa ya ku baca hadis napalau kali-kali makadais pamasi mematopa apa iya na robawang marepa upau makada di palapaka Roma minasili kangi sili maratu itau tertunda tama suruga na manastaro de nanre nasili ka misi itu iya na robawa taala dasar nasaba nasapa je ko tanya meto pamasi na pong Allah taala labaki namu di pacara maya Pak Bu aja tak kada salama ustasen atu mega tanggung jawabna apa iya kono risan nana de ni zaman apa nih kah iya iyo putui di de ni risa mega salama mopi apa kita naik matu kada made mujame kada dia bisa ki makwa salama ki jadi tu nak kada guru te itu tahu bodoh itu tahu mega tu salama itu tahu bodoh apa buta taruba be ko itale makada ma mujame kada bisa kada dia dawat itu pale itu ga apa podang ke salah saya ini jadi iya na tu nak kada nabita aja na mega lada pakutanamu nasabari musus saya lemu macipi lalangnya mola iya kong kagaga iya natupam dari Pak pada itu kita makada maga hukun nasue kada najis si maga di Pak balu asue maga di Pak balu bawi iya atau asu sele bakoro pekoni itu ini angkat tu agaga na makora tau pandita dena melo bahas tapi supaya dena kada aja nanti susah iya itu kan tahu maku tenangi jadi penting ya sampaikan jadi robang atika ki iya utamanya dalam sisi harta taman ini betul ya iya jadi matu pilo kiri ngangi Pak Bahar ya rona si kiri alena pa maki buarangi di moto na fotokopi na bagian ngangi jamaah ta apala insyaallah
Iya, itu. Si nampak mo tu ni apa lah itu nama lampe. Apa dia memang tu nama lagi ko malampe Pak angka 2 banyak itu. Kemarin saya dapat satu kitab itu, saya buka itu kurang lebih 10 catatan saya bikin itu. Termasuk engka biasa na lalu kudu ciliku betungan na mak guru ka tasawuf tanaya ibacang. Angka tahu pole makutana makada okulalan na watakale ku angka jitu 5 curi ka. Tuli wang kali nge makada angka tahu atau tuli na curi ji. Angka tahu angka jinasa jima curi ka. Nya tuli ganggu ka madari dene mamatin rumah takku madari dene memaga. Makada guru tak biasa. Angka mu baca. Iya kode nasu ya tujinge ku mu baca hancur okulalan na watakale. Ia na rumah kada zikir yang menghancurkan jin ifrit, bisa menghancurkan jin dalam tubuh. Engkau runtuk, laut na perlu runtuk. Karena iya na biasa malampe mi jadi aja no Pak Guru jolo taru jolo malampe Pak, malampe. Tapi makanya ipake iya ko angka nak gangguan na tuli magampak kerasukan iya na rota pesuruh baca. Iya, angka mau lawoki ya rumah kado ternyata biasa na Pak Guru tak. Iya, insyaallah jadi mudah-mudahan menyamamoto kopi Pak Bahar. Saya komunikasikan dengan beliau nanti dia yang perbanyak untuk itu. Saya kira ya no pengolongan Bapak Ibu sekalian, magi-magi napa baraka ipong Allah taala pertemuan kita pada malam hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Itulah tadi ceramah yang insya Allah penuh hikmah dari guru kita Ustaz Muhammad Yusuf, SOC MA. Ada banyak ilmu yang terkandung di dalamnya, ada banyak hikmah yang insya Allah bisa kita petik, dan ada banyak amalan yang semoga bisa kita amalkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya kepada diri saya dan keluarga. Jangan lupa like dan bagikan video ini kepada orang-orang di sekitar kita, ataupun di media sosial kita semua, agar ilmu yang ada di dalam video ini insya Allah diketahui oleh orang banyak, dan semoga kita bisa mendapatkan percikan amal jariah karena telah membagikan kebaikan-kebaikan berupa ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi siapapun yang menyaksikannya. Mohon maaf bila ada salah kata, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Akhirul kalam, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.